Crest Media TV, iraka ryawe. Emirimo mirungi erebroho izoba ryanyuma abaziho akanisa ya St Emmanuel Kashasha igenesha ngo murka ogwanshunga omugombora eyankungu nikigambwa kwehereza emyaka 3 etarukwa bicero enyuma aho abakristayo bekomeremu ogwenya bushatu bakija kusima hanga no kumwebaza obe bebembirwe umugurisi unkoro Yerokam. Neti yitarani dano mazima kuyana kuyagura no mukatete wari mwingine zona neza Yerokam mwenu mutero mugaza mani nyene nibiri kandi muje tumusimu murete kibaha tumusimureho niyo sima abo batakaife akatoreke yo kunda kwe niyo sima atubata akatoreke yo kunda bizereho ubu Bishop wa Kashatu yabetsere mu rukiko ahabureberezi akaba atangariza eshonga ko bari abakashatu ahamuheru okwecero kandi ko bari abakashatu nyuma hakunyaga ebicero aho naho mugurisi inkoro Yerokamu ahimutire akasima akayo eberhanga ambasize kutunga akahenti ibiri nabu yakatonda akaha enyena bwanyuma yo mutabani kwa miliyoni 3 kashi no muhara akamuherezemwe hamwe no murisa wenteze kashi kandi umwana we akamuhereza miliyoni bakahendera bagigabire Bishop ahabo mukago abojo babiri no mwishyo azo umwe no murisi na mumpiza ogo mwana nge tarashona nuwenta hana wari sentezo sitoye hamweje no mwana agurese mbwene kunagambira mukuru washomire yangira ngo wita ko utakibasa kwata umukoro niyo ndagambira takike nareba yangira utakikwata mukoro muka kanga wabizayo ngi yagura miliyoni munyanya kuna mtera ashaba yangira ngo yantwera miliyoni
umulisa wanjye Mukamazo yagiye ngo yaza kuntwera miliyoni. Nambuza rero muyise umushabire bwa nyuma nambuza turuza mubiye ate bintu bibiri atwunguramo mwita ati nintungamo ndaizi miliyoni imwe atkana hukunkuramo ati miliyoni imwe nezo mwenda afutaho shaga kagaburiya ari miliyoni 5 urangajigura tandikira ari 5 rahanga yachikora mukama bambiro mukisana mubari hamwe n'abandi bingi abizire nibasima Karugundu Bishanga Robert hamwe n'abandi Niwagetane tugiye kwako niza sima Rahanga ayindi ibyo yakora sima umwaguri munonga nsima na family yanjye kampigira amagara uwireburiyeho abandi kwazazaha azowira urukabo rukubi ndakindetiye no kusima umwaguri biso kuwakiza hanuya yagira ngo nkwataka temeri kandi katini hapitanga nayanga nagenda mwini yasohoze senti yaka kandi tatizongera niba naziranje mwini kandi kuba jigire mbiso kunaza kuyizaha umwawe kandi ukangandira nagira ngo si buri akabra kwata kandi kakatamu ikarandire bita harezere muri biso Mwana wa waliya huwa ni mwini wa mzuri mwena ni zagu umuhimma banza garganya wihumma banza gabuna dinyi mweni mbeka bantu mwena mwinde munsiyo kwendi isteka tingi wanyoni wate na Kristo na bahi mbele ndapo tingi wa msiyo mwena katena kahangu haletembuzeji msiyo wate kutuma amazina ni Nyetwa Bishanga Robert umukariso mu wa planning and finance abo buri service bakashasha kandi za kusima Rahanga abari ndebyanirize iza kusima number 1 ani nomwere mukuru shina ani nomwere mukuru wande bibatsa ngo nteterize ano mwana gwa kijanke kirabo Rwanda wafuratani abasaba b'inko mucyamshanjo yatwiza ngo mucya Dr. Metrio Mutiro kwa timo kusima na nyakira mu ngomba cyo mucyo atita bishop Constantino kwa mwana kuzire wakati wekibika reka kugira ngo ajya kagari kama si hainene binde bro ibinde digara hanga mjaga ngeze byari impeze kwinguzubwa mukatya manu wapidiye mwabo mukabitu bwantunga icyo ngakutaje kubaho nahiga kusima mukama akubatinye na benshi no kutire muri ntunga tinye na benshi mu ndo kutire muri ntunga tinye na benshi ndo kutire muri ntunga bira binde byo makaka zimbo za hanga nabo icyo nahiga kumusima insimo mwami ukoro abo kutiga katire mitwena twajya kutige si menta tite bishopu yonasi ntabinani yomaka twanje ko gwentama yomba kureka nyenda hanga kumpe mu micha kandi na mu ntindo kuno mchara wanje kana kerere tutu abandi bajo mashomero to babasa kwani itwe aho micho mchara tege nuko twabasa kusima twasi ntoma bagwenta mogwe nuko hanga yorekere watesenta gutamba kasa kindemire na sinta binde ntinde Magana gambe ni akonde Bawa sendero Vero ni zona hii Wakulu Wuli Zahabu Na kwanza Na inyazaha Wajamu kakonde Ya wasakuwa Abulu Yanjarawu Yari tinyana
nyanejo tuguze byose kandi nasima niyo kabibona na family n'abandi yagiye taha abusoni nsima mnonga kandi nsima kile kama wakati zobe ni tukao katika kuka hangashiriza zalo na mwana nsima mnonga nsima na bandi abantu bandi nabo ayo abona kandi twasima abantu bandi ona banyaba ona banyaba ibuza kama bingi ibintu bajonga kone abuzira abantu ndakubatingaho abantu bagiye ijana mu Kampala kandi kunica chance mu Burundi na fande SSP oba abungira yero bumuka yesesera polisi ya namusata umetaka no abantu abasize kurugamo miliyoni 11 hamwe n'ibiri ezoruho ahabo kwirkangira ibanja eryenyuma ery'ikicero Tataito mu Ruhanga Bishop Alfred Muhozi abasize kuburumbi gambo birungi munonga ahatire akakumaha amasumu ngo twegiye kozesajya amasumu aho ntho yasimira Reverend Kabutiti okoro birishe cyekitinisa cyayine ngu nobwori Bishop Ruhanga rwaktoreine oyine mursisi oyine muki oryo muntu Ruhanga urumursisi Yaskara bena Bishop akendo chokolete kutukora neva kwera Yesu y'abantu bamtaraba kwiafa mparga mu birkwera ngo uryo kwera bana uryo muntu ozegwa mukazi harmobu okashungwe mbazarhangeze izire akakushweke usashagama akashweke juro yawe uryo musisi eshagama yasheshe kiramusharaba niyo yayogize busisi bwawe hakaragamu kwera nawe Yesu mukoreze ubwo kugasara ihanga obusisi ebyo musisi mureke kubitindura n'amasomo mukabita mu social media bakaza mu TikTok bukaza WhatsApp rero kashashe kayo muntu mukoresejya amasomo okwate byo mugasho ebiro kugasara abantu obiyehoreza mu social media ahabwo kugasara abantu ebitari kugasha mubiriki mburisa bwakijuma yatuza yatsibuze nyena yayeme nyena kabambe kakamwana amatebeye akandongora n'ikitabo cya theology cya bageta Bible Codex akakinsibuza bwe nyenda ko basimu kucyeta okwenda ngwa uhungura umwuga gwe ukaguhungura utamwangera kandi ukikiriza utajundwe rero hanga akakutwara akakujuna akagumana akujuna yaba yahereze yaba akatandikira mtu ninga bigire tinga mahu akakonka riyo nakujuna takake kana gumana akujuna bwo hanga tajunarmo bwero ko kanyenda kusimira okweta hakigambo cyacu abagabebe netujya ngo kutwine kigambo cyo bunabekere kukira kwamwa kumuriketaho muryaba mukozire ebigambo by'ubunabi bibashata icyo kubanza n'ikigambo cyo muzeyiri umuntu atakamanyira hanga natandikira aha muzeyiri ikigambo cyo bunabi n'icyo muzeyire wawe ikigambo cyo bunabi cya kabiri n'ikigambo cya hanga wahatandika kweshomera no kushoborokirwa hanga cyarakomeye ikigambo cyo bunabi cya kashatu no kushoma okurufomu no kuri informu ahabo umuntu nobasa okushoma no kutwara China no bayo no tungana n'abachina no kutwara South Korea no kutwara mahanga gahandi hatari yo nyokoro hatari washwe kazi nozayo necyo bunabi haza Bible nezujya kumuriketaho muri yaba mukozire bwe nyenda kusima bo kucyetaho nko mukago ogwasho okucyetaho umuhereza kutukunda anepi hata nahura ane Kabutiti nyoni mwenye kitenge nibyo ane teganta kweta kamwe kitenge cyara gomunya ko bwene nyenda kusimira
aneti rahanga ukwereze kanisa kandi ukakwatsa umusheja wawe mukama bahereza umugisha mukama gumeni abagambi batari bamwe na bamwe abarum aneti kabutiti abasize kusimarahanga ahawe iconco ca bishop hamwe n'umucyara we muri ahawe birungi Reveranda Kabutiti asima abantu bona okwija kwatanisa nawe kandi bagumiye urukundo no kanto ari umugishogu tatayitwa bishop nkwanjereho abantu bake na munonga akakintu ko burisa akankwatsize byona uko burisa buri neye bigambo byona ibyanira bagwanye onyenka speeches zaziriya tuzakubayireho mwe ntarwa ababazi basise kugira ngo uzubeho kuri abakristayo akakiko kawe mu micere n'abafazaza na mazaza Maria abo bakwatanise na bagenzi babo n'ubu batubasise byona bamwakushitama batayitwa bishop amama more tubasimira aho hango muri byona ahabo kuba no bwarwe mikoma nabo mbuna kubwanyu kabasaba diko ni mukakikora no bwakino ni mbuna kubwanyu kabasaba diko ni mukakikora nameza yabiri nkaba bishop na hatu mwachi tukora kajipereza ivyo kinoni nyina abasheja na bwaba nambwe nani kushabangu bemereraho mesho gawe twazaye turi abasheja mukaga twatsigaye nte mushanga mbwe n'ahandi mushanga yetu nyiki twagire nte bya nambwe n'abasheja bakar benoni nabari aha ne yabyakatonda na irya akari akari yonasani yemer abagira ikinoni Joabarinka karasha ryaha John twamugamba Joabarinka yes Joabaryaha mbwe n'ahandi mushanje stwahereye kinoni ishatu no shoti zataha ishatu emwe tukakitwara ntugamba gutaha mwene mukama simwa abwanyu mukama simwa abo kutwego musereza kandi wari umugisha bwo kwakira Geoffrey na team yemera ubwo n'umujo wa Eurocam yeje na team uri kurga kampa nambwe nyoku ya parking na hurubo washum abo kwa nabas mukama kadambas yeshitame kari yonasani kari Eurocam akar masheja konka mukazi warwaire akar na bimanyi nigi yona mukazi zaza watu wakora milioni 5 kashi toitwa mwe neri zoba magarka machi inkora 15 toitwa mwe neri zoba beshe machi inkora na gambente konka nenyi mantu watu ine yabande kemwareba mwe nabantu abagarka bayegarka muri zo nakubawe nabo bareta he nebintu binje byabirya nisima buri umwe naza kubagamba ninturaho nabo ninshara pasente nibabampe mbwenu kama sima bishop ananata nangwa nete yamgarire ninya najishiri kandi ukatferezente n'umujyi akunze mbwenu kashasha tuwetine honte kugira ngo tuziretsere bonga kutwagira umuntu ezeitu nyono mukazi twajugisa mwente mwitu akwasa kwetaha tukakamera umuginyo tutayayire tukakama tukagemura tukaguraho n'imyenda entemu mbwene ejo yeze n'umuryango tubona tene cyera kumanyisa mbwene nyana yawe bishop twajikwetererya Elireza Yesu mwana bandika Yesu omusa saibuna amazina na Anetati ahawe mbabazi kandi kazuna n'umurokore nta kushemerwa tatete bishopu amama mure abantu b'indunda munonga
nangwe no mu mazina nagamba ari mugamanya ari mukumanya munonga kandi munonga nkabaho kusitaye wanyu kijuma yabaho ahereza agiye mukama nawe yantorana yampereza umuhereza wa Ruhanga ahabwe imbabazi kamasimwe mwe nabeja nibindi naza kubagamba nko kwimwe ukanye k'umuntu kubasima ikimanywa Ruhanga konka twesha kinoni niyo n'umusheja wanjye twakikora kandi Ruhanga ye nazo tukozesa nitwe umbere isoko nibikije kwisha mukama witasimu mbweni twinaye kirago cyitu nk'abakazi bamazazi imiyoni Emmanuel Kashasha Church of Uganda ahabwa mama muri iwe katikayo namushiya wanjye twakureba konka cyatugumamu mbweni mama muri kusima tabatya nikusimira kimwe okumva bwe niho katandika kare sitabijyana mbweni kunabera yaho baba mama nashemererwa ibe niteresa umuganira nayiwe nshekane mbona nshemereye aho kuba bingitira twinjye mu show mukanye ko kumumanya Bishop ahawe mbabazi muzeze mbabazi hangarize bare nesi mbweni mama more twinahekera abakazitu umuco gwitwefu kuko kumukorera kutujoro haza tubandishire kabindi binjo makagaitu binjo mbana baitu binjo musomo mwe twaleta ikirabo kirungi twakikuretera mama more n'ikirabo kirungi cyo mwenda uze kufuduka nusankore uze kufuduka utereza we Bishop we abumena atagata nusankore gumene atagata aza no mwenda murungi eba guriya nasima Ruhanga wategatekirizo beri kandi akabasa kurishikiriza Kadite Bishop mu Ruhanga tukamaza ziniyoni ya Kashasha Emmanuel Church of Uganda twakwakira kandi twakusimira Ruhanga twahurire mu Rwanda nuko nk'umuntu nkasima Ruhanga kureba ngo waba Bishop w'uburezi bw'u Rwanda sankore kandi ngo nkaware tuhanogero tokune Miriam na semyaka na neta no mbukuru konka tariho Bishop wakuriye twakagera tokune Miriam konkecho kakisimira Ruhanga kureba ngo neco cyabaho yaba Bishop waba Bishop w'ubureberezo hano rukumanya kandi ikindi tunasimira Ruhanga nasima Ruhanga iwe Bishop njo umwanyo ukashanga ushara turyo mburiso ine byabiroho ukisaba dikono warwe mukoma konka nasima Ruhanga kujo umwanyo ukashanga twatagise nabitabire tuzirwe nabo stane tukajibinga kaba bamwe yewe kamaza zinyoni liga ni nyenda kwanjurira abindi gukora nabo hakaciko ko buriso nyondi Miriam Kasiri ngo kuna nabagambiye kansha abindi gukora nabakashikaba aha habemera ogone bamweta Justina Kashemura ogwe wo muhandiki wa maza ziniyona ogwe bamweta Arsi bya Katonda no mubici wa maza ziniyona abandi tindi kubareba konkabona kwatanisi hamwe ni nyenda kusima umucara w'umwakure nawe uwabire uwa kabiri aharisitera kwiyarwarize ahabwo kwatanisananye twakora ikintu kimwe nambwe no burunjo muri kureba aha nahabwo kwatanisa n'umucara w'umwakure yabonye gusima ahabwo mu muhango ubwo kozere umwanya kandi Bishop kabire hepinduka mpango kuyiha umukazo kunayijaha no muhabuza umurungi n'tumuciro myaka konka kuzira ibitekateko mutara wawe amuri basibona banyu amazina banyita Rugondo Dononi ndga mukasari mu kayashara uhisa ruworu sawa diko ni wa mfako rwasa sawa diko no wakungu
ubureberezi rwanda usangwa asimarhanga mnonga tera ndaha munambe kwinganeti asimarhanga kurinda mwene nyuma cyane cyo kusima n'ibintu kabiri ikintu cyo kubanza ntanga ko kumana kazi wanjye n'abana b'itu akaturinda tukabo ikintu cya kabiri tatiko muranga bisho uko ija uko urisa tabaye musipijanye ngati nyungasiyo aho uko itsimbere n'abandi abantu kubera itsimba bagira abahagera umurwaje wanjye kandi kwagera icyo katsibe warangiraho ntasimara umukazi wanjye aho umukazi wawe ukumpana nawe mwene umubyara wanjye kije ahaharuye maze rero ushaka rwere ntabwo yari yajya gushare mwene ngambire nawe ajya ndetse twakora kandi tamusimani afasibire bishop wita karabaho abo tutakusimbise ni ijo kwa gatano umwaka uko asimbise nyange kabura miliyoni benefite umbaje tikitero ni miliyoni benefite tikitero kandi tukaba umukazi wanjye naho intwaro kinani ahirebe intwaro 20 mwena jya tunasimbise n'imyange ukajyana n'umundango iro mwanya bwo gusima kureka tokansimiraho n'abantu bakansimiraho ikitore cyane gakeza mwene nyanimbashabo mwije musimirego mwizina ryanjye riri mukazi wanjye asimbise n'imege kama batero mushi amasina ndiyo kamukoro ndiyo kashasha afite bunyakana na mukaga ubise buninya nakushabira n'abandi tukabuta mbwenu ikishemeza munonga ninyenda kusima abantu basimira nabo jizobera kunsimira musikira kimwengi umukusikata kubareba tumukamaganya ngwecyo kiro mu kimwe poka kirungi munonga kurenga kuko wabeta kwasimira hangamuru ibira hangamukoreye ukayavuga amashita gawe ukatera umuhanda kwawe ukayishaka mureba n'amaisho akagambira kuyarwe akagambira kuyafiri akagambira byatahana akagambira bisubira hanga mukamusimira nimba mukwasira hanga umurimo gwa kabara kurwogwa mnana narwara nakaba cyabura makuru nakaba Jefwe wa mwana kwa kanyampungu shamushanju kwiki yandwara kampala mengo bande byomunda banyamiliyoni mwana mtwara makumuka skashashwe mutwe bakabata weka yandibona wakata mahindi kuba heza ngwakanyamba bakatwara hero kuba isire ngubashemeze ngono kazi kuba kushemeza ndokeza muramu wanjye nyanya mukazi wanjye yatere sumu yakitera babinda ati zamengo yiye muntu ko hatagira mutahunzi okurahangagira mutagambire nabo takumanye bakuruka kantwara Kampala hospital KKU Kampala banta kwa hikuru banchebera eswani beretikana bashangaziri makumushamshana mukaga kubashangaziri shamshana mukaga dokita yajata turashaka kushimiza yakangeze umutere kikatu ndebo kuri yantere kikatu washashire mutaro kinana kumuntu bantere kikatu yambo kushima womeza ashatu atukugara huizo garikire kuna garikireyo bashanga hatine kiruhukizire mure ukora hanga ibyamana nabwo no kumurya okushwerwa kwawe okusara kwawe okutunga kwawe okubona motoka okutunga motoka buri muntu ayino kwakumanya konka okusima hanga kirema
abongera bajya ngo kwakira ushabushe kusima ko kuja abantu bangamire hariya ngo usho kusima uja kwere no kusima ntumwene nsimwa mawaka atakafu atinyonye baso Umusabadikoni wa Nkungu nawe abasize kusima abantu bona ahabo kwatanisa kandi bongera umukago kirigisha ashe ibintu no heka bindi na ibintu byangu ntirira n'umuntu ngwisho byarwa abone kibamurongora munero ngo ashe ibintu bayine kano heka bindi ni wonyine kandi heka ka studio haro studio ngitanya ngwena hati umchara wasabadiko ibintu bishabiri ingwe bana muri muri yaza muri so umukazo mukuru wa kustai yemendera urisa no sabadiko wewe shabire sha wagira ngo rahango terezi mission coordinator uwo sabadiko uwo murisi eshara zanyo abanyakasasa nanga yatugaruka Nishati no koronolio utsumungo gusaba kwa ukizekuta kuriru wena baishe mukusaba kwitwa hurwa tunani nene bitebekana ishimar hamwe aroro kugira ngo icyeso kugira ngo kuturu mugamba wabotayise bishop no mugamba wena maza jinde ndo usaba dikoni imwe batahana bashabira umukorogu umwabure ndiwe ikintu cyabone ati yo muri sabana uza kutaya isa ni kwa tuhono yani maza tukayo in advance kureba ko ikintu cyatebeka ngwe nisime mbabazi umureberezi nyine boba ningirango tebindi byaraga muno bya kurushoma ko umureberezi kukara all in all isi yatkodegimba Bishop abahendize neshara kandi nabata kumujuni kuguma barinzire ubutosha ahubwo kwa City Media TV Eri Runegana abashanga twatandikire ngo wishe ngo mutambuzo washanga n'ingiri yahoire Yesu akomucukurete kamuhita sibo abagura abahagera abasapotinga ni cyeco hanga baho muci izobe esente za rundano habo kicwero ni miliyoni 13 ni mtwaro nkanga na mushanshuka nana na rwende kashi area ni miliyoni 2 na shilingi rwende wera hatekene kubashaba n'abasigaza ziri 10 okugira ngo mushashu rahanga bahereza amani aba basize okwiga kwanyu no koragarisa kwanyu rahanga kwikiriza ntwenda kubasimira kutwakira umfutagata yosema mbo tuwakirirecho ekitagateki mwe bare mukama bahereza umuci okurwa mukasheshe haza abona abanyino munjo mona bagambira itebi tukuza kureta mukotoro kunga bwino hanga simo n'uturusu twabo echa kabiri ntwenda kusimira spirit of teamwork eitwa rep okukombera kwa mashaija na kombera yorokamu habo icyo cyakorwa nente na rugundu nabandi yakato rugundu yarete n'imigu yarete enyana okukombera ko twareba twakirakerana no kwasaba diko nabahurebe nimtoro makumyata n'ibintu spirit of teamwork asante sana Tuna basi mecho. Tuna basi mecho. Echakani. Yasiwe munyamu tuja kumuje hijanye cyangazona nyushuzi. Niko batweka risonga barindire cyakuri. Ekindi. Nanyera kwasimire bitonto. Kuturuza hamegi poreba. Tunya yesimba bitonto. Munywano wawa kuhira katonto taramugaya munywano wawa kuhira taramugaya echitonto munywano wawa okwechitonto taramugaya mwenu mwebare echitonto obuto abantu twija twantugaruko weitu
agamarisa gurhanga yatumiremo kuturwa tuzayo tubanze wowe tubarize rwo ngoma mbuye no burisa bwa kabiri yabagashasha umwe bari munonga habo bakuru umwe bari kwaye Miriam yobari kandi nibyakashashe twatsigire bushara nibyebi no kuteka no kugabura no kwehenenga no kwatesha no kwatsa abhereza bona no bagwa Petero ariyo mburuzi nabandi umwe bari kunoga mukama baheza umugisha finally ni yenda kusima mwaho disa omwe hamagezege yomwe mwakombejeje no bokana be babaze one bembere kano mawune tani soko mwana kamaruhango wa yakiro kusima kwetu twagusima abo twamaraho umwanya murengwa yakiro kushemerwa kwetu yakiro kusima kwetu yakiro kuhereza kwetu iwe Yesu Kristo mukama wetu ubusinge bwawe rahango burenyo kwetegeza ko muntu wena burinde mitima yitu no bwenge bwe no kumanya kwetu kumente manyarahanga tukunda no mwana wa Yesu Kristo umuca gwawe tateitwe no mwana no muyo kwera oguha bukunda ukanyisa abantu bawa uturinde kufa no kwema kukikirwa no kushasha kwembiri uturinde tukundane kandi umuca gwawe kutujune kutaturuga ho kurga hati no kwitsebero byo kama agumene